Asa ka itong mga magpa-audition sa? Magsugod ta, magsugod. Okay, murag. Oras na da. Okay, first na kong itawago na. Suda. Number 1, si Mr. Sirit. Pasok. Ako. Ikaw maka si Mr. Pasirit. Dili, si Jungkook ko. Alias Pasirit. Ikaw lagi. Ikaw maka si alias Pasirit. Oo, sir. Pasok. Sige, sir. Sige, sir. Unsay talent na to, Mr. Pasirit? Kaya na kumakanta, sir. Hindi mo madunggan. Ha? Kaya nimo? Kasi sugdi na. Ha? Ano sa'y sugdan, sir? Imong talent dong. Imong talent ba? Ha? Sugdan? Ganihara, sir. Ha? Wako kadungog. Oh, ano akong talent, sir? Hindi madunggan. Wako dito imong talent? Yes! Yes. Salamat, sir. Balik ka next year. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang hinamahal ko? Next! Pista number 2. Si Mr. Guardiado. Pasok. Luwakan ah, tunla. Luwakan ah, tunla. Ikaw si Mr. Guardiado? Oo, sir. Ako. Sige, sugod na. Unsa pa man ka? Sige na. Ano ko talent, sir? Barok. Warjabi ako. Maura to? Balik ka 2 years. Years? Sige, last na last. But not the least. Mr. Daot. So. Unsa may talent nimo, Mr. Daot? Kanta ko, sir. Sige, sugdi na. Ay, tesa ba? Anong daot kay ka? Liwat mag-gulmin og Chinese og Korean, sir. Maharag pandesal. Mainit ra kape. Ala, sige. Sugdi na. Sige, sir. Naniwang daot naman ni ay wake up kaon 3 times a day. Nagsigilang ko inugtan duway hangtod nagsakit ang akong atay. Whoa. Yes! Galing ba, sir? Thank you. Salamat, sir. Okay lang yan. 10 years from now, balik ka. Years? How could this be? This cannot be. 10 years? 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 10
Magsugod na ta. Okay, oras na da. Okay, first. Ruan, kasi, pasingit ba? Balik ka, 2 years. Ganyan. Ganyan. Balik ka, 100 years. 10 year farms now. Promise. Kailan yan? 10 years farms now. Woo!